Kubor nagaslem jong nongsan Hima. Namar ka jinghap uslap ha step jong Syngi ublei kabalang Presbyterian Nongum bat kibor penyat ke kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi kilahap ban pensangi no ban Pynlong Jingïaseng Paidbah Hamadan hendai kihap ban Pynlong no hapo Ïingmane balang Nongum. Kani ke Jingïaseng ke JP Synod Sepngi ki Samla ka ba arphau ar kabalalong habalang Presbyterian Nongum kabahap ha Eastern West Khasi Hills District kabala sedang nadu ke arphau lai tarik bat penkut ha ke arphau san tarik rempang arja arphau sau. Namar ke jinghap uslap kala pentut ya ka let kawan jeng ki nongwan Jingïaseng namar ke surok kala keti kamtam ke surok kendo badang shushna bompat siang rong. Namar ki riunget kila poi da ki pau hajar ngut ke Jingïaseng habalong ha Ïingmane kala khapnya bandrung bat ban mi syaphalau hendai ki riunget kila hap ban syong hamadan lenti yat kejat bat syajrong lum ban syak skor ya ke Jingïaseng kabalong hapo Ïingmane. Ha ke Jingïaseng ka ba shipau shiteng menstep lasam ya ke ketian jong ublei da Reverend I.M. Nongsit bat la penshingan ya ke Jingïaseng da ki sur jingrwai na ke Jingïaseng khana balang Nongum standing choir Mairang Presbytery Maubu Riboy Presbytery Latkse Presbytery KJP Synod standing choir. Ha ke Jingïaseng ka ba shibije shiteng lasam ya ke ketian jong ublei da Reverend Dr. M.J. Hanyota bat la penshingan ya ke Jingïaseng da ki sur jingrwai na ke balang Nongum standing choir Pariong Presbytery Sokyong Presbytery KJP Synod Sepngi standing choir. Bat ya ke Jingïaseng la penyat da Reverend Titi Dingdo ubade chairman ke Jingïaseng Samla KJP Synod Sepngi. Reverend M.J. Hanyota ulasam ya ke ketian jong ublei da ke basot na ke kotba na ke jingrwai salm ke ba shispa arphau sau ke dekot ke baningkong hadu ke ba pra. Katba Reverend I.M. Nongsit ula ong baro omdei traishnong hakani ke perthei hendai ke jinglong traishnong kadei habning namar yakane upol upenkan mau ban im bat ke gospel u Jesu Christ. Jesu Christ. Nalor magimde kijong kering pertay. Mga berbagi ngimde ro traisno haganing pertay og ketir gidulay. Upol ujuban kan mau iki perapage uong. Bangimde kijong kering pertay. Bagajinglong traisno dumiro gamde haganing pertay ongbo usakri jomle. Sengap bol wong tunde haga siti Filipi kalong balai ke kot wong tunde. Wong nama kejinglong traisno demi kalong hampe jomle ongbo. Baru bol kata bukan mau jadi Kristen ki dalam Filipi wong
You are in colony of heaven. You are the citizen of heaven. Pynlong ginang suksnam jaka bleng. Pynlong gitraisnam jaka bleng. Ongpo. Naman tawpol ukop yang berabangin pedang Filipin. Wang im kejing im kabedur rengkat pada gospel of Jesus Christ. Live as citizen of heavenly empire, or live a life worthy of the gospel of Christ on the kecil di dalam. Upawang tanpa garukong kejing im jukri. Ay kabedur pada gospel of Jesus Christ. Hello, Pak Icama. Apa iban? Hagan misngi, iban ini. Bon ikut Samla, kayak kesuntik, hagan sekolah. Ngim hagabam hagate, ngim hagikam oya, hagikam nuti, ngim hagajing snoha, kibo punjat jabri pertai, kibo soitan muskim, baru belai jabri pertai, uang menang, uang berterwa, hagajing im jama berjampi. Babun kibo sakten merawno, bat kibo yalam merawno, dau soitan muskim juga jendong. Nongum bersih kurwai berdoa. Kau berikan khutbah ini. Soitan bilang. Hadam jungi ketelam. Kajik sendiri. Bagai kena keluar ke jom belai. Hanya kena setiap. Kekot yang ada piku pikun Samla. Jaga Synod. Kekot yang ada Pynlong kami. Jaga Synod. Bala lagi sumti lang berkeperkai. Bala lagi bersimdur yang di rengkat berkeperkai. Ubelai kota ini hanya ke setiap dalam ketir ketepu. Wang mengindai bersimdur yang di rengkat berkeperkai. Nama mengindai itu keperkai. Mengindai lu kitraisnam hande keperkai. Repot lagi bagi game kecil game sebagai itu rengkat pada gospel ke Jesus Christ. Berbahagia no matupor ke kelima. Kemudian hukuman berkhotbah yang ini nak ada confrontation besar. Ini orang yang rengkat berulai hati kami kebapernai kebabang cukup belum berkait. Lalu itu na berikut sama juga Synod. Ubelai Wah, pembelah lu jangan beri hanya ke setiap juga di sini. Malah dia kesunti hanya di snoha juga. Kumai kesunti ukun salam awya dekat berisnya. Kuya bam lam berisnya. Belai kuat dia pibu hai. Balong kumau kun sorongnya. Ngandeng jo. Ngandeng. Haman ki balang, haman ki kelhon balang pakai. Kiba persiang bankiar nagabasiyasem benda kejin kling Jingïaseng Samla ke balang. Jingïaseng dia bebe. Jingïaseng lebih udile. Teng kalau kita berwai ru nama kita kesuri babiang, kita diserdagu biang bagasur. Banlek Jingïaseng Samla teng. Nama badan nagakuar. Mo, nama badan kasapu boleh baik. Mereka ini ketiga ratingnya baru naik ke kaki bentah baru. Lasana kayak yang keraskan, lapan sana ke balang, balik bor balang masa jorong. Bat kita, Pynlong, kita hika yang di kumno badiat, yang kini step sekali lagi mau jam. Nak kejimong kena cekejimong Samla ramba, kejimong ramba, kejimong temen. Impensat, don pada ruhateng. Haka balang demi kantam kejimong kompanian. Teng don bon ke Samla.
tamakimyo ay sipentalon naman masubat sa kijo si kijo maaf ya. Ladang don tumlele habadon isang bentalan. Bakin nang kiu, kin peteng nak kuih ke peteng penriu, saya kuih ke peteng penriu. Lalu beliau buat orang teman-teman ini poin dong. Beliau buat orang pastor ini poin. Nang kini terang. Yang semua kita bahaya dengan kita lapan sana. Warna. Saya dah tahu kita tahu. Alhamdulillah. Jadi aku suat, ipa yang itu hadir. Ila ino. Kalau perlu hadir deh, dia dah kelar. Dia kali ingat kita lagi. Macam siapa yang saya sudah lawan kali. Ila itu aku ipa kebalang nama apa? Tapi Jingïaseng nama Lile. Lili Mei. Coba lah, kadang-kadang sih. Yo ingat aku ni kuman, ngatengan lagi. Kalau ya tu kita lakukan tu pada sen, yang juga kita boleh asal kita menusuk ini. Yang tangkap itu, ngatengan lagi. Rajin dia. Ada boleh bukan. Sebab apa boleh. Beliau yang misal, kau bi, yang biru, ngatengan usaha sedang. Kisah sekolah. Maka gambar ke bawah beliau orang yang siapa yang dikum ke testimoni. Manado pengadang list, MD school, hadu mana pendek yang kita ke bahasa Jerman, bangalong kuning, bangalong akadioraji. Ngambil kisah selaya. Kerana dia pendapat bang, dan buah ben dah bang. Katakan dia itu ialah disimen. Baru nang Ïingmane dia kata, larang ilong. Ngita perkat bahaya ke tinggal dia jadi baru play. Hakikin paling kan sensitive. Dia kata ke kot punya play. Kita pasial itu. Baru Ïingmane. Ngina menujur bat dulu. Kita mahabri rum dan menujur. Kerana yang rum lain menujur. Kerana yang kami rum lain menujur. Ini menujur lain. Kata ibon, dia bertengin le. Dalam rumah itu rumah. Buat yang Ïingmane kuat terus tentang jangan orang tentang dan nangkren tiang ngasih senang dapat apa dengan nang yang bapilnya. Kiwe kita akan mensusu ubleh itu. Dia kalau ubleh ulah ai kasar pendon kamhok. Bapa ini hadu kebetulan. Moses ukun Israel Jew. Ada orang kita jauh balakah hayung sibuk paru karena kami kebondek naik tambah lakah yung kita malam syakri nalakah ubah babril ba maka kun Moses Joseph kun paru kasih ban adopt ban siapa ri Lagu kunsim, Henry, blake dan kaplan ya balsyom haying sim, baru lagu sim, kunsim, batau lah he, kawan kerja keren, ada orang suruh berkasih nak berbak sebatai mana keren, lek, syakata jaga agak bagi merau di syom. Ngan benar kam yamin, aku dipikir ke pembang nak berbahasa boleh. Ngan benar kam yamin, pamen pelait no yang dikikun juga Israel. Balik pangai sudah kajang kari. Dikemah panasnya. Kipoy, kamu cakap ni Egypt boleh Palestine. Kamu cakap, kita nangi kibala lek dekat kejati dekat kali. Nah, tu Jerusalem, shadow Cairo si Egypt, kata bersyukur. Pelat ini, kumno mana? Boleh
Dan Umasesuang ngalong bangan lecau paro bat bangan lami di kone suara lagi ije. Leo bangan mana? Ndek mungkin. Ndek mano? Kung nangi di paspor. Nila dalamnya fi syata. Kung kita mengasah kena. Kung nakikimigig pa, yung lagi jual, lalay school, lalay class, lalay sa kayong kajam, matalay ka ng kipatay Teresa, no kiponsog na kiim kumonte. Tapos ni kang kaya, tips niya, hoy, hindi na dong, hoy, di ba di ba dong em? Ublay na kuyo batray! Mga nasukupan tuway man. Utray, uyo iya nga mga yan ng nemanong, mayo iya na yun nga. Ngambiya, tama nga bendem ya kata. Kibatim ya kata kajing pembian yang nga kata Ïingmane, bagi perlok kipa marjang jangan kipa, dekinong kersyaan gitu nga. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center